Pentikos awmzia le thuthlung hluya an hman dan Pentikos theih Greek tong Pentikostos ti atanga la kani a awmzia chu nisom nga na ti na ani Easter Sunday atanga chiara nisom nga na ani Zudate kut poimo takani a huit an seng lai velin an mangchin Zudaten an kalhlen kut chu nisan thaa an mangchina hei hi kalhlen kut tuna Christian te Easter atanga chiara nisom nga na chia hi ani Israel ho zinga chuan he kut hi cholkar kut bu seng kut ti te bu thartir kut ti te in an lo soi chin ani bu sanghara seng zo huit seng chan huna man chin ani a barli chu April thla chonulama tanga May thabul lam thlengin an senga barli an seng zo hian huit hi May atanga June thla a an seng bok Cholkar kut hi bu seng kut pol kut ani zobera Exodus bungsom ni pathum chang som paruka bu seng kut ti hi aming masaberani barli bu seng tan ni atanga huit bu seng top ni kha kar sari o a ngai ani a ani som nga na a cholkar kut hi an manga chuwangin Palestina rampo na zudate chuan aminga po Pentikos anti a chumi awmzia chu som nga na ti na ani Palestina rama chuan cholkar kut hi ni khat chawan mangchina khovel mundanga zuda dar ho zinga ero chuan ani diktaka manfu lo pal an hlowa wangin ni an mangchin Cholkar kut chu hlim takin an mangchina pathian hum himna awangle an bule balte him taka an seng zo theih awangin an lawm em a inkhom pui thiang hlim nei ni ani a na tho po an chol thak ani Cholkar kuta hian in thoina an hlan china changphut thar masaber huit changphut dip taka siam doidim tel changtlang ni an hlananga changphut lan rualin beram no kum khata upa soisel bo pahni remna thil hlanatan an hlana beram no pasari kum khatmi chiaule bong tuai le beram pa pahni hlan bok turani a hei hi halral thil hlanatana man turani Beram no pasari le bong tuai pakhat le beram pa pahni te halral thil hlanatan an hlan tel bok chin hengba ka hian swal thoinan kel no pakhat an hlan tel bok chin ani numbers bung somni paria chang somni pasari a asoi lalpa hne na halral thil hlanatan bong patuai pahni beram pa pakhat le beram no apa kum khatmi pasari hlan turani Hei Leviticus bungsomni pathuma asoi belchana ani arin Leviticus bungsomni pathum chang somni pahni hian mire theitele ramdang mi te ta na thil thlon pek chung chang nen Pentikos mandan hi asoi zom bokani Deuteronomy bungsom paruk chang som pakhata po hetiang thil thlon pek hi mire theile chumchhia te hnena phaltaka Pentikos ni a peturin Israel mi te shil anni Lalpa pualin then thil hlanin an hlananga chumi zo chuan puithiam puala da shantur ani chubaka bu an seng po in mire theile ramdang mi te an zwa ve tur ani bok Jerusalem temple chiat nu a cholkar kut le mosia hne na pathianin dana pek kha an soizom vele ta thunga kut pui an hmana an hlim chan po dan pek an ni awanga an kailuta dan bu chiar tur bik tuk an neya kut ni thlendon tlailama tangin an chiar chan chin kum edi zani vela changkhan he kuta hian Exodus bungsom pakwa an chiar chana chumi ma dai chuan he kut chung hian ruthi bu an chiar china achan chu ruthi bu hi bu seng chanchin nena in kai hnoina nei ani wangani he kut mandan hi manlaya kanan mi te ti dan Israel mi ten an lak chhon ni in alanga ni pui wanglain he kut hi an lo mang chin ani mun thiang hlim tlo kut pathum zinga soitel ani bok a hun chut na atan bu seng chan ni atanga cholkar sari ni som nga na man ani a puithiam te chu dan chuan kalhlen kut zo a sabat ni masabera tanga cholkar sari na emo ni som nga na emo a an mangchin an na thote cholsanin hlim takin an mangchin hun local zela farisai le sadukai te chuan Leviticus bungsom ni pathum chang som panga a asoi fia dan hi pom harsa anti a farisai te phei chuan nisan ni som paruka tanga chiara ni som nga na a an mangchin farisai le sadukai te chuan kalhlen kut khar na ruai angin an mang taberani ama ero chu bu seng kut ani na angpuin an lamang tel thova ruthi le khabu hi he kuta hian an chiar chuak zia china puithiam te tan an thlai tharte an hlan lain Deuteronomy bungsom ni paruk chang thuma tanga chang som hi an chiar tel chin bok
kum edi somsaria Jerusalem temple rom hoten anti chat nu chuan hebu sengkut hi Laldintluanga mosia hena dan pek shat reng na angin soifia anita ani kalhen kut le bawk te kut te po ai gupta boya tanga chan chwa na le thalera Israel fa te wa vailai nen soizom ani fochin Laldintluanga dan pathianin mosia apek po kha ai gupta an chwa sana tanga ni somnga tlin hnu ni inan ngai hetiang taka chianga Laldintluanga dan pek nena ron soizom na hi kum edi za somnga vela khan hmu tur a om chawani Juda te Pentikos le Christian te Pentikos Sunday hian inzom na chen aneya Juda ten Pentikos kut sabat tun a kan inrin ni an mangzo chi a lali suana tiam angein lalpani in tharau thiang lim maktak mayin thil ti theina na satak nen Jerusalema pindan chungnunga omte chunga alo thleng ta ani Pentikos Sunday hi White Sunday antibok achan chu kumzabi pahni na atang khan heminia baptisma changte korvar an hak tir chin wangani he Pentikos ni a Jerusalem khopuya mi pui lo pungkhom chiam khan he kut hi mitin huapa an ngai zia atilangani lali swa Krista in pek na awanga tharau thiang hlim lo thlenna shat rengnan ko shante chuan Pentikos ni hi an mang taberani thutlung lui lam ai ma in thutlung thara hian Pentikos kut hi soilan tam ani jok tirko te thil ti a kan hmu ang khan zirtir te hna tharau thiang hlim lo thlen wangte tong shiat lo thil pek an ni awangte petera sermon ro pui taka wangte le Christian ko shan hmu theya alo lan chhuana ni ani awangte khan Christian te tan ni poimo tak alo ni tareng mai pathian ko shan chu Juda te mai ni lovin he Pentikos ni atang hian khovela nam zong te huap zo ko shan ani ti hi chiang takin alo langta ani zirtir ten tharau thiang hlim thil pek an dona tang kha chuan huaisen takin Iswa Krista chandam na thu an tlang au puingam ta a ko shan chan chin tha huai taka apwan bultan na angpo in a soi thei ome chuba ka achunga kan soilan to angkhian Jerusalem ko shan mel dik tak Pentikos ni a thil thlenga wang hian alo lang chiang ta bokani ko shan te kut poimo berte jinga pakhat ani a kumzabi pahni na top lama tang phei kha chuan Christian te inti hlim na kut pui poimo tak alo ni ta hialani he kuta hian chonghei le thingthia tong trai te an rem ti lova ring thar le baptisma la changlo ten baptisma an channani a an mangdeu berchin White Sunday ti a shiat ani tabera Easter Sunday ti lawa chuan Christian ko shante kut ro pui ber alo ni ta hialani Juda ten Pentikos kut an hmanin dan pek an omna choimoina kut angin an hmanga chutiang de ubok chuan Christian ten Pentikos Sunday hi tharau thiang hlim peka an omna kuta an hmangani thutlung luya dan aya chungnung jok le sang jok thinlung lama thutlung thar dan tharau thiang hlim peka an omlom na hunatan an hmang Kohhran nun bul in chan nge na tak tak ani a Iswa zui tu te po in pathian tan nun an in so nge tharna ani Pentikos thu za lai pui chu Iswa chu pathianin akai thole tareng ani ti hi ani he thole na thu shil hian Juda shwai tu pui thiam te dodal na achok chhuaka zirtir te ti du da na athlen zui bok apostol te Kohhran din chu thole Krista Kohhran ani thutlung thar Kohhran tan chuan thina hne Iswa thole ni le Kohhran din na tura tharau thiang hlim lo thlen ni hi pathian biak ni lalpani a ser hi a om hle a thutlung lui chu afam kim lo awang le athar Iswa Krista kal tlanga min pek to awangin thutlung lui sabat ayaro puizok thutlung thar pathian ni kan ser hi ti om takani Pentikos Sunday kan man hian tharau thiang hlim le ahna tho kan mamo zia min sha thartira nunna petu thlamuan tu ti thiang hlim tu le kai shwai tu ani zia min sha tirani